The first explanation of votes to second reading of Ria Oomen-Ruijten report. Bardzo proszę panią Dubravka Šuica. Hvala vam lijepo. Ova preporuka je stvarno napredak za mnoge radnike i veliki korak za slobodno kretanje radnika i poticaj za socijalnu Europu. Kad ova odluka stupi na snagu, jer ovo je kraj njezinog mandata. Hvala lijepo. So let's move to Mr. Hannan. Mr. Daniel Hannan. Thank you, Mr. Deputy Speaker. We're often told, and it's perfectly true, that the free to draw on a pot which others have filled. Thank you very much. And now we are moving to explanation of votes to Pirillo report. Let's start with Madame Dubravka Šuica. Hrvatska se pristupanjem Europskoj uniji intenzivnije bavi pitanjima i sigurnosti hrane. Globalizacija trgovine i svih građana. Thank you. Now the floor goes to Madame Gardini. Madame Gardini, are you here? If you are not here, so let's ask once again Mr. Hannan for his speech. Thank you, Mr. Deputy Speaker. 10 years ago, the President of the Commission said disquieting. Thank you very much. And now we are moving to Paulsen report, starting with Madame Šuica. Gospodine potpredsjedniče, podržala sam ovaj prijedlog za usvajanje jedinstvenog i pojednostavljenog regulatornog okvira za zdravlje životinja kojima je cilj postići usklađenost međunarodnih standarda s postojećim bolestima i zato smatram da je ovo jedno važno izvješće. Reducing 70 separate regulations into just one. This is I'm very much in favour of. Thank you. Thank you very much. And the next speaker on my list is Mr. Hannan, but I can't see him here. That's why we are moving to the next report, Faimon report, and for the explanation asked Madame Šuica. Budući da sam članica odbora za zaštitu okoliša, zdravlja i hrane, ove teme me interesiraju, pa mogu reći da globalizacija trgovine i klimatske promjene utječu na europsku poljoprivredu, šume i ekosustava. Hvala lijepo. Hvala lepa. Let's go to next report, Schaldemose report. Madame Šuica again. Is that the correct pronunciation? Šuica? Yes, you are right. Okay, fine. That's correct. That's good. Sloboda kretanja proizvoda koji su sigurni, originalni i koji udovoljavaju zakonom dopuštene trgovinske prakse. Hvala lijepo. That's why we can move to another report, Petikainen report, and once again for the floor ask Madame Šuica. Gospodine potpredsjedniče, sloboda kretanja roba jedna je od temeljnih sloboda na kojima počiva ideja jedinstvenog tržišta i inovativnih rješenja. Thank you very much. And now we are moving to Hans-Peter Martin report, and once again Madame Šuica, the floor is yours. Radi se o priopćenju informacija od strane Carinske uprave, razmjeni povjerljivih podataka između država članica i definiciji statističke vrijednosti. Države članice bi trebale poslovnih subjekata. Now we are moving to McIntyre report, and let us start with explanation by Andrej Plenković. Mr. Plenković? No, he's not present. Yeah. Well, okay, fine, I can see you. Thank you. Pardon, gospodine potpredsjedniče, tu sam. Važno je da sam podržao izvješće kolegice McIntyre na temu i drugih oblika osiguranja trebaju biti poticane. Hvala. And the next one is Madame Maletić. Zahvaljujem predsjedavajući. Podržala sam ovo izvješće jer je posebno važno. Poduzetništvo je pokretač cjelokupnog gospodarstva. Hvala. And now I would like to give the floor to Mr. Kusheri. Grazie, Sur President. Il-qatt hi waħda mill-isfidi l-kbar tal-Ewropa 2020 favur l-imprenditorjat. Thank you very much. And now let me give the floor to Madame Šuica. Smatram da je od presudne važnosti za iniciranje trenda rasta gospodarstva zemljama članicama, na čemu mi svi zajedno radimo.
Thank you, Madam Suica. And now we are moving to report by Leichtfried. And let me start with Mr. Tannock. As an MEP representing London, this is a subject very dear to the hearts of millions. Thank you. Thank you very much, Mr. Tannock. And now the floor goes to Madam Suica. Ovu sam preporuku za drugo čitanje podržala, a radi se o utvrđivanju pravila i postupaka u vezi s određivanjem operativnih da legislativa bude u skladu s tehnološkim razvojem. Thank you very much, Madam Suica. And now we are moving to Danuta Jazłowiecka report. And let's start with Mr. Murphy's explanation. Thank you, President. The gross exploitation of 1 million so-called post-organisation. Thanks. Thank you, Mr. Murphy. And please, Madam Suica, to take the floor. Uzimajući u obzir činjenicu da se svake godine oko 1 milijun građana Europske unije upućuje na rad domaćina je neophodna. Thank you very much. And the next speaker on my list is Madam Sanchez-Schmidt, but I can't see her present. So let's move to Verja report. And the floor goes to Madam Bušić. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Kulturna baština se brižno čuva u sadašnjosti kako bi bila ostavljena nasljeđima budućim generacijama kao dokaz njihova identiteta. Zadnja direktiva Vijeća koja se tiče povratka kulturnih dobara klasificiranih kao nacionalna baština država članica izglasana je 1993. godine. Govoreći s pozicije hrvatske zastupnice, aktualiziranje i promjenu ove direktive smatram jako bitnom. Ukupan broj kulturnih dobara koje Hrvatska potražuje od Republike Srbije iznosi 25.926. Srpska agresija na Hrvatsku između ostalih ostavila je i ovaj problem iza sebe. Na sjednicama odvaćanju mojih sugestija i prijedloga. Hvala lijepa. And the next speaker is Madam Šuica. Već sam jučer govorila o ovoj temi kad je ova točka bila na dnevnom redu i smatram da je vrlo važna. Danas smo je podržali svi mi iz Hrvatske, ali osobno ima jedan podatak koji nije prihvatljiv, a radi se o godini 1993. Dakle, ova direktiva se primjenjuje od godine 1993. A kad je o Hrvatskoj riječ, kao što je i sama zastupnica Bušić rekla, najveći broj objekata, kulturnih predmeta koji nažalost još uvijek nemaju definiciju su otuđeni od 1991. godine kad je izvršena agresija od strane Srbije na Hrvatsku. Ali bez obzira na to smatram da je dobra ova direktiva, da taj dio trebati ući u zatvaranje određenih poglavlja. Hvala lijepo. I may tell you that I feel like in Zagreb, like a speaker of the Croatian parliament. Well, okay, let's give the floor to Mr. Plenković. Da nastavimo u tom tonu, gospodine potpredsjedniče. Također smatram da je ovo vrlo važno izvješće i logično je da je upravo ovaj aspekt koji se odnosi na otuđena i ukradena kulturna dobra tijekom Domovinskog rata, odnosno agresije na Hrvatsku, predstavlja za sve nas iz Hrvatske važno političko i pravno pitanje koje između ostaloga i dijelom. Hvala lijepa. Thank you, Mr. Plenković. And now we are moving to Auken report. And the first on our list is Madame Borzan. But that's why we can ask Madame Gardini to take the floor. Well, she's not present as well. So let's ask Madame Šuica to take the floor. Hvala vam lijepa. Obzirom da je i ovo tema iz djelokruga rada moga odbora zaštite okoliša, korištenja plastičnih vrećica, a sve kako bi se pridonijelo stvaranju čišćeg i zdravijeg okoliša. Hvala lijepa. And now the floor goes to Mr. Plenković. Izvješće kolegice Auken o izmjeni direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu radi smanjenja potrošnje laganog oporavak. Hvala. Hvala lijepa. And now we are having a Carlos Coelho report on our agenda. And let me start with Signora Vicepresidenta Angelilli.
Angelilli. That's true. Presidente, nei primi 3 mesi del 2014, solo 100 giorni, quindi, sono sbarcati in Italia le forze dell'ordine e gli operatori umanitari. Ma è ora di dire basta, l'immigrazione non è un problema solo dell'Italia. Chiediamo subito una sede operativa, una base operativa di Frontex in Italia. And now let's move to Madam Šuica. Mene također interesira ovo pitanje jer posljednjih godina su zemlje članice Europske unije, a posebno Italija, suočene s velikim brojem migranata koji dolaze iz Sredozemlja, protjerivanja. And now the floor goes to Mr. Borghezio. Presidente, la questione dei respingimenti non si può basare solo sulle fumisterie giuridiche della Corte dei diritti dell'uomo, deve basarsi sulla bandiera di libertà della Serenissima Repubblica di Venezia. Grazie Presidente. Grazie signore. And now for the floor ask Mr. Plenković. Hvala lijepo potpredsjedniče. Podržao sam prijedlog kolege Coelha o nadzoru vanjskih morskih granica Europske unije i za Hrvatsku zbog Jadranskog mora i naravno Sredozemnog mora i migracija. Hvala. Hvala lijepa. The next report is report by Mr. Ivan and I give the floor to Madam Šuica. Hvala vam lijepo. Ovo je danas posljednje izvješće. Morate znati da smo mi došli posljednji u ovaj Europski parlament pa moramo malo više govoriti. Cilj ovog postupka davanja razrješnice Parlamentu je da ispuni svoju odgovornost kako će se novac poreznih obveznika koristiti na najbolji način i da istakne područje u kojima može doći do napretka. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa, Madam Šuica, and I do understand that you have arrived later and even more that you have a lot of important things to share with us. That's why we do appreciate your interventions, and in fact we have one more report for the explanation, but as I said at the very beginning, we will move it to the evening session. So you will have the chance, both Madam Šuica and Mr. Plenković, to take the floor after the voting at 6. Now it's the time to suspend the session until 3 p.m. Thank you.